بله تماشاوانین هیجا دم باش ورا از ج امریکای اوکتای شاهین نها بکلام و کلام لپیش بری وما لی از بریا برنامه خوب بدم دست بکرین از خبره که نخواست خوازم yani ایشه که مزنج بوم هر دنگ بیشه کی کو دما چه سر دلوانی خو هر کسی کی کو کرد جبو چاندا کردیتی تشتکره به چه سر دلوانی خو ام گلک به د ایشن یرو بریا برنامه که کویسی وار ل نوچک به مرا پار و کرلا انقره دنگ بیش ای آیب مستفی چه سر دلوانی خو ام رحمه خودت بیجن لبه سر مالباتوی و ناس و دوستی ساختن کارن ام به هر آیب مسته کیه ام لگو داری کن کاسی کلیه کی هونجی دنگی گو داری کن دوراج ام دست برنامه خوب کن آی دلالای 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 دلال بریکا بره براله شناتا تمی گرگه یکتایی دل دلال بزه فیدان آشبادی میشوا خلاجه باش بکن رکی داودی خوشی مرده سے ما بین آچک رواغا قبول آباد چکے رخی آلمانیہ زنجینا ساعت روایہ بمی بانا فرصاب خلیاتن ایک کیا آئی دلالائی 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 بله تماشاوانین هیجا ام جاردن بیجن رحمه خوده لبه سری مالباتوی ساخته سری ناس و دوستی ساخته ایجام در باسی سر برنامه خوب بن ایرو میوانه که منه گله که هیجا هیه دنگک ج دیروکا دنگ بیجیه اوه مه ایشه دناف بیلین دیروکی دا بگرینه او دنگ اوه گهمه ببه شبین سرحد اندریش شب بهیر که اندریش جاخو جواتا اوه ما ببه گل هستای مزن رسو اوه ما ببه جمع حوالتی خو شاکروی دنگ بیج کو امجراد بیجن شاه دنگ بیج آیا بدنگ و آوازا خود ناو جواکا کرده دا جهگرتیه اوان کسی که از ناوی وانده بیجم کسی که دنگجی را علاقه دارن گلک باش دزانن که از بحثا کید کم رسو دنافس دنگ بیجا دا بجی خو بقونا خو هم به دنگ بیجی هم به هستاتی خو به ماموستی خو جکی گلک تایبت دگره ایشا میوانه من میوانه که جوان دما و به دنگ و آوازین خواه به گوتنین خواه مدناف بیرین دیرو که دا بگرینه او میوان کیه هون دزانن محمد بیرو دنگ بیج محمد بیرو که ورن ام به هفر ناس بکن محمد بیرو کیه جو کدریه ام جرا بیجن تبخیراتی و هدی خو بردن ناف ویش به هیکا خوش که محمد تبخیراتی جارک دن ناف خیرا بسر چالا برا تچوانی باشی از هیوید کم صحتا جانیت باش به باشم ساوی سپاسدارم تچوانی باشی برا والله دمکم انتدید از گله باشتر بود سپاس دکم اجب دیتنا کیف خوشم باشم ساوی بله ما مست از پیشی دخوازم ببیجم وکی که مگو ت بوی شاگرد رسو ت به حوالتی خواه شاکرو را نیزی 15-20 سالت حوالتی کرد و به هر را اون دشبیر کداش جواتا دا رونشت و کلام گفت گله تشتین که ام مراقت کن هنه ایشه لی پیشی هر تشتی از دخوازم میوان تشتا اوان مراقی خو هدی امشتا بپرسن لی بریا هر تشتی محمد بیرو دنگ بیج محمد بیرو جی که دریه بچه آوای دست به دنگ بیجیه کری ام بکرتاسی دکارن جوه داری دست بی بکنیم باش سر چاوا كيكو محمد بيرو صالح 1949 لباجار ارزرمي نافشا قريازي قند بيرو هتي الدنيا صالح 1950 هذا من رسودي رسواتو قند بيرو جوي چاغي دا وقتا من رسو قداري كر
از 10 سالی بود 10 سالی بونا مدا دنگ رسو نل سر متنی هاتو گنده بیروش حتی راستی کنی هر کسی گنده بیرو هرچی کسی که رسو کلامه که گداری کرد بود زانی بود جبر کرد بود هر کسی کلام رسو دکو اجی یک جوان فرد بیرو زار رو که بود من کلام رسو گداری کرد حتی از چون دبستانی لور روزا درس ما موسیقی هبو کلام رسول گفتن ترکی نظام بگوتا کلام رسول گفتن دبستانی حتی دما لشکری چون لشکری هاتن 1971 دا از چون گوپالا مال رسول تبي دو حد هوالي خو ام چون زفستان بو بریا كنت درباسي و دربي از پرسك دني پرسم كيكو او كلاما كنت 10 سالي بوي تلجيه كي چاوا اتموسفير كي چاوا تا گداري كر و تاثير او كلام السرت چ بو تبيراته او كلام كي جان بو و تاثير كلام چ بو جبو كنت گواز 10 سالي بو من بله ليلي از اتیم بوم باب مربو سالك بري قناغ رسول مالا كريبين بو مالا حاجي احمد بو اجا كويس ثاني كي مالي بو من حاز كرن دواتا الرسول ما شر كلام دغو ملبر پنجريش گداري كرا ام نو گندا چون ما كلام دغو اوان ديتن كو از كلام الرسول جبرت كم جبوي جد دان من جتنا ومرب شل اودير نشتا الرسول گداري كرا زارو شو قنه ممكن بو جوي از چون رودنشتم سر سولا جيكي دار من كلام دل ملت زنارا کو كلام دل ملت زنارا هر کسی دگو دل ملت زنارا بله و هر کسی او کلام آگو هر کسی او کلام آگو ایدیش حت رول ما وقت سر بدر آبو ملت يقول في الرسول حزكر جرا سي عربي جانم بار كرن وشاندك جوبالا دبي ورا رسول دي هات دعوتا شغله ريشورشيه هات دعوتا وان دعوتا هيك جندي ما وشاند بي ان ور بيدا تكلي ما دس بكرن حتى از هفته كده شمالاوي لور جهبال مراكو ازار مواطن جبوي كلامه انا كارم بيج ما مستتلور قبا حتى كلامه يكشف قبا كنت تشوي او شخص كان صالي بوي هفته كده وقت از شو از 22 سالي بو يعني تجرى اول 10 سالي وتماشا كر كده دورا 11 سال شو دا اجت تشوي مالاوي بله جبو كنت هاري به خبدي ناسكرن جبو چت تشوي تبيراته tabii جبوي کو مقدار بك اون هوال مش سوال كرن قلتن اماتن تجمع كلامك بيجي محمد جدار كي محمد كلام بتدبيجه اگر عقلت تبر محمد دنگ بيجي كي باش تبيجي برا بيجي تبيجي نا عقل مش نبرش برا بتركينه كلامك هيك عقال خاركر كلامك جو دس قدرش بكر قهلا بيجي نجي دس بكر كلامك جو كلام لغوري دنگ رسول دنگ كي پر سربست مزم بو فردا كلام الغوري نفس اخ چي کربو نفس امش خناقينه بندا كلام مينا رسول از مجبور زود بيجم كو فردا كلامي تمام بينام بخو بيجيني وقت كلام خلاص مش برا قو برخونه كذا قلت بيجي حتى نفسها تدريج ما مسلم باشي قلت بيجي ما خاطر خاص ذات تا الودر التديد بيجن هوستا وشاغرت يعني قبكو ازاروكم دقوتن فلان كاس شاغرت فلان دنگ بيجيه وقت ودا او تشت پر مهم بو نوسا يعني تا مينا كنت هرج رسو غوستايا كي اجازتا دنگ بيجيه جي بگري يعني
دنگ بیجی دا اف آداب هبو نه وسا ادبک بود ناف دنگ بیجی دا قاسی کو از بله. دزان بله خود چوینا مناور اجازت بود چوینا مناور اجازت گرفتم گو بیجم گو پیورا ایدی تکیلی ما دوام کردن او چو کی داری از بیو چون بر yani mala خوش گوپالا بار کرد چو قراغلی çu Manisa'yı, çu Ozancı, çu Göl Marmara'yı, çu kederi eş bevçum. Hat serhadi el bevçum. Hatta sala 1983 da 83 da Zivistanı hatı bu mala ülmüşe pagi bu. ما مست Gopala. ام هی درباسی و دری نبن از او شب از دخوازم تب کلام او کلام کی جنبو تب مرا اگر درفتا تهبه از خوازم پیشی او کلام اکو تشبه اجازت گرت و کلام ام گهداری بکن اگر تب کاری بیش برا پرچه اک بشی دور هم درباسی وان شب دنی ببن Baş serçavim. Eğer internet behlem bejin problem نادنگی تا گل خوشتی Eman 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 لو كنت نادل ميرنا تري والزنارة هاتي كابري بندم كارواني وبالنارة جخرا خدرا دلالي باطل كلكا مرونش تاديله مكي وشيء بخارا بهاتا وراتا مفاشا كي فرعادل بگرتا دسته جناشش کوتی میرا را بگرتا بدا دسته و چرنگ سوارا امان ما نما 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 و نما نما اما نما وان اما نما نما وان زبدلي واي 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 لو كنت نادل مرنا تري نشير فارق بند مجال وشنا نشير راكر رفع قازان وقلنا عشد وردقاء كهدت يا كيفنا مريارا تزبقري دوستا كفتا كذا رجال دخالتو وبعد لقاء امان ما نما 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 اما نما وان اما نما نما وان مثل دي واي 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 لو كنت ابغى سركر عزمانا وسدوثنا تمام ما بمشعل ودعينا رامي صالح مثل يمران كوشه وتعريضا الراس قالنا شبي بايز الحرام ميرا راس الورخان دوشق وقذفنا امان ما نما 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 اما نما وان اما نما نما وان بدلي ماي 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 مالي تزانی که کو از چون کدره لپیش شعب من خیالک چه بو اودا داکتیه او شبا کو تزه چوی کلجانک دلته ده هی کلجان خورتانیه یا دنگ بجیه و وکی کو تدی مرو بکره آزمونا کنسرواتواره کی مرو دبیجه گلو مرو کاره در باس ببه ام در باس نبم و دمه کنسرواتوار تنه
او کس بون کنسرواتوار او کس بون هوستا او کس بون ماموسته چما ده رسو yani bijart yani çi taybetiya reso hebu ku tu çû cem reso ez dixwazim em baş dizanin lê em dixwazin duê demê de yani emsalê reso gelo kes hebûn ku di dengbêjiyê de tu jê îcazet bigirî yan te bi taybetî xusûsî çû ji reso îcazet ji bo çi te jê girt ev ye ji mira pirsekî meraqê ye. Belê. Keko tabi dengbêjê ve dema reso da dengbêj hebûn. Mesela Sinoy Meledavde hev salê xwe ji reso mestir bû. Feqî Sinoy Tirçongê nizanim ew reso behsa wî kir ama divê çaxede ev hebiye tu neviye nizanim. Paşê ji mala xwe ji Bilanîqê bartiye çûye Diyarbekirê. Gotiye dengbêjî wan reso li vî welatiyê bila reso li vî welat dengbêjî bike dengbêjekî dengekî müthiş bûye. Çûye Diyarbekirê ew çûye. Hacı Süleymanî Gulê Sinoy Dugnugê ew hebiye. Wexta wî da yani şakir vê dawiyê de wexta ku min reso nas kir şayet şakir dengê tu nebû. Gelek dengbêj em xêj van dengbêjê em tabe wan derana yani mesafayê çiftborî û têkiliyê reso û çûnin li wer li di taxê bi hev re gotirin gelek dengbêjê navdar hebûnin. Lê gotina reso dengbêjê mezin wexta midî من هناك دنگوی جتن جو گدارید کرد مثلا خارزی و صادق هبود دنگ صادق وقتا ما گدار کرد نگوش دنگ رسو خشتره هناك دنگوی جتن هبود ناوروقا کلامی ادبیاتا گوتنا رسو متو دنگوی یکیدان ندید یعنی پیورا مثلا مش هفته یکیدان هم 680 شاکر گداری کرد دید مثلا شاکر دنگی که حقاس خوش محتشم حقاس خوش دگو اما Bandora denge Resul Selim tişek başka bu yani tişek mühim mezun bu. Resul edebiyatta gotera Resul da mesela ez anha dengbeşe gudari dikim Belê. Kek Mehmed Beyru adımın qey li ser internetê pirsgirêkek çêbû bi ciyekî van neçin hevalno îşev gelekî şeveke kûr û dûr e kesê ku reso dizanin kesê ku şakiro dizanin ji bîr nekin ku îşev em ê bi mamoste dengbêj Mehmed Beyro re em ê xwe berdin wan çaxa wan dema konservatwar tune bûne em bêjin gelek dengbêjê navdar hebûne evan dengbêja da reso ciyekî mezin bûye yani dîwana reso dîwanekî mezin bûye belê kek Mehmed cardin vegeriya kek ku dengên tê te Belê yani dengbêjekî ez bêjim 5 kilamê bêje ez jê 10 kilamê ancak li gorî Resul karim gudarî kim bibînim ama Resul 5 kilamê bêje ez her 5 kilamê Resul biş gudarî yani taybetiya reso ew bû ku hem dengbêj bû hem şair bû hem hostayê kilama bû bi xwe kilama jî çê dikir gelek kes kilama yî digotin ne wisa Belê belê gelek kilamê yê ku xwe çêkirin gotin em nas dikin dizanin medîtirin li ser kê gotinin bûyer çêrkî derênin xêncî wî rabûn û riştandina reso pir cuda reso mesela şerbet nedixwar perçekî şekerê spî davê devê xwe ji bo xirqa divê şevê de hevalno ez gelekî xemgîn ji ber internetê ev internet bûye bela serê me em kîjan bername çê dikin internet mala me xerab dike ez hêvî dikim çareyekî rêkî hebe ku em bikarin bernamên bê pirsgirêk çê bikin ku em deng û awazên xweş carna xwe tibê mamoste qusûrê ne nêre Nawala bra tu temaşavan kusurê min nekir ji problema internetê em çerkin belê yani te got şekirek dikir devê xwe li wê derê me dengê te wenda kir piştî wî perçekî şekerê biçûk yani şekerekî ji deha perçekî wî davê devê xwe ji bo ku qirqa û şil be dengê wî ew nebe de tone nebe bi siheta yani kilam digo mesela ser alîkê rû dirêj
Ser Ali ki Ali çep rudreş dest xo rast da bergo mesela 4 saat 5 saat dıgo. Xod ne degiş kir ne xod laqan ne dengi de tonad bu. Yani mamoste ev kültür, ev çand dema ku mero leden here. Em bejin 21 salî bûyî te çû icazet kir lê te icazete ji te ji xwe re reso wekî hosta kir. Gelek kes hebûn ji xwe re hostayê din em bêjin dengbêjê din li pey rêça wan diçûn. Li pey rêça reso çûyî ku reso jî di nav dengbêjiyê de ciyekî gelek qedîm digire. Wexta ku reso dengbêjî kiriye te gelek nav gotin, gelek kes hebûne. Emsalê reso da ku dengbêjî bikin lê taybetiya reso taybetiyekî dinê bûye tu dibêjî. Yani şeîretiya wî, rabûn û rûniştandina wî, hostatiya wî, dengbêjiya wî tu dibêjî wekî dibistanek bû. Newsa Tahammula dengi wi dengê min dereng tê te cem gelo kekê Mihemed dengê min baş tê te niha. beli. He, carna tu sekinî ez dibêjim gelo Dengi dengê de min dereng. keza ceme de. Ha. Em tu zanî em çi hakin mamoste em hin civata me ew ke xweş e germ e ez ê daxwaza rejî bikim tu navberê de telefona xwe biguherîne tu derbasî ser înterneta telefona xwe bibe em wisa jî biceribînin Baş serçap. kê xetîb Tamam. ew ê kêk Mihemed înterneta xwe biguherîne gelî temaşevanên hêja bi ciyekî de neçin. Pirsê xwe min got hazir kin hê kes pirsa ji min re neşandine pirsê xwe ji me re hazir kin. Kek Mihemed tu dikarî divê navberê de ew ka xwe biguherînî înterneta xwe. Pirsê xwe hazir bikin hûn pirsê xwe hazir bikin ji me re bişînin ew ê kekê xetîb wan pirsa di navberê de pirsê ku em bêjin derheqê reso da derheqê dengbêjî de hebe kek xetîb ew ê wan ji me re bêje van pirsa hene em ê wan pirsê we jî jê bibijêrin ji kek Mihemed re bêjin. Kesî ku dengbêjin niha dengbêjiyê dixwazin bikin vê civatê çi dibe guhdarî bikin. Kekê wê behsa dibistanên berê bike. Mamoste bira xudayînin belê. Silavorê ji bo we ji bo godarvanê we hemiya bi rastî gelek nivîskar û dengbêj di nav me da godarin. Em dibêjin hemû bi xêr hatine ser sila ser çava. Dengbêj Sebrî Agirî bi me rayê, dengbêj Xalîde, İbrahim Ünlü, Şevket Taylan, nivîskar Veysî Varlı, Cavit Durmaz, dengbêj Hikmet Dolan, vana giştirilme godar em hemiya ra dibêjin û xêr hatine ser sila ser çava. Divî navberê da bi rastî ev kekê Oktay ev bername wisa taybet bername wisa bi dîrokî geremeru bi çavekî dîrokî lê mêze bike lê ji bo ku arşîvê vana di pêşverojê da ji bo ciwana ji bo me hemiya jî bi rastî gelek pêwîst e û geremeru vana godar bikin. Ji ber wî jî bira bibin em ê du bername ra em ê vana bavê ser YouTube'a we ê ku beşdarî bernameyê dibin ê ku bernama çê dikin mesela weka mînak kekê Oktay YouTube'a wî heye navê YouTube'a wî jî gergerok ne wisa gergerok ji kerema xwe re anacî hûn dikarin herin bibe endamê gergerokê pêşverojê da ev bername ji me re jî lazim dibe ji we re jî lazim dibe pê ku pêş de herin. Yani hûn tişkî wenda nakin pêçe xwe lê dixin dibe endamê wî hûn dikarin ne di cêba we de tişkî diçin ne cêba me de kes jî zarar jî nabînin. Ana jî ez ji bo ku hûn dibin êdamê gergerokê ji bo we gelek spas dikim sağ be. Gelek spas kek xetîb. Spas xweş. Ev tişt çima girîng e ez bêjim niha gelek kes gelek milletê dinê çanda xwe wekî dewlet çanda xwe parastine. Yê me Kurda em bêjin dengbêjên me
دانه سر ملی خود توری که نخواه و درد نخواه کل نخواه گریانه هنرمند موسا همود فقیری و خزانی دمرنه لی وان کلتورا ما چاندا ما حتی ایرو آنینه امجی دخوازن وان تشتی که وان حتی ایرو آنینه برا وان دا نبن وکی بلگه وکی آرشیف ده دست مده بمینن نها وکی که هون ببینن یعنی از وکی موری و تاو درزی هیدی از نخوازم همه زوزو ام برنامه خلاص بکن ام یعنی دنگبیج کی بو چا دست به دنگبیجی کرد ده وی دمه ده دیوان دنگبیجا چا بون کسی که اجازت دگرتن که اجازت دگرتن و کسی اجازت دادن یعنی جبو دنگبیجیه چه تایبتی وان هبون هر کس بحثا رسول که پرتوکین کل سر رسو هاتنه نویساندن هنه لیکولینن کل سر رسو هاتنه لیکولین کرن ام بیجن پرتوکین که هاتنه چاپ کرن هنه لیکه که محمد بخو لگلوی لدوی گلک جیا چویه لگلوی وکی شاگرتک جهگرتی حتی که امروی لسر آخه هویه و به هوا وکی هسته و شاگرد تکلیان به هوا هبونه ام دخوازن جچابه که محمد بیرو دنگ بیج رسو ناس بکن که چه تایبتی رسو هبونه که او قاس رسو بویه مراق جبو دنگ بیجیه هر کس دبیجه رسو چما گلک دنگ بیجی دنی هبونه بحثا وان ناکن چما دبیجن رسو یعنی ایشه پرسا که ام لبدونه اف پرسه چما yani gelek deng bejiden hebune. Çima na bejin falan kes çima da bejin reso. Çı taybet ya vi hebiye. Naha qasi ko geki Muhammed hatta ve derejmana got ez xwazim kurtesi bara bejim reso de nav wan hamud deng bejin waqta xuda برابون رو نشتاندنا خو به کلام او چکرنا خو لی هر گوتنه کی کو چکریجی هوستتی خود وان کلاما دا بچه آوای آنیه پیش آوا یعنی دکلامی ویدا دبینه بله دبیم که محمد گره بله که محمد هات بخیره تجاره کدن آفرید آگرا از هیوید کم وی جاری اینترنت هم gelek baştır be. Keku valla hem internet aman hem jî Wi-Fi'ye le çima nekşan jî tfam nekir ya. Zaten ji bere da problem te de hebu. Cî ku em lên ji wir nakşîne îjar jî îşev jî hinkî daha xirab. Na vega ve tu gelek xweş xuyad ki û dengete jî gelek baş e. Ez hêvî dikim ji xwedayê jorîn inşallah wiha dewam bike mamoste. İnşallah. Ki Oktay Dengbej hünermen kazoj de navmedayı me godare em sılavi xoy germ ji bo yücî dişin. Bele em ji hemû mêvanên ku nihal me godarikin dengbêj mihyadînê söylemez ze ew jî wa ez dibînim gelek kes hene û dengbêj Xalîde gelek kes hene ku niha îşev bi meraq li pey van gotin hene ku em bêjin reso kiye dengbêjî çi bûye çima me got çima reso keko em li ser wê derê man te basa şekir û ew kêkir te got şekir ve dixwar ji bo qirikawî nerm bibe û li ser palê xwe rû diniş 5 saet bênavber kilam digot. Belê. Ew hostatî di çavê te da hostayekî çawa bû yani te çima te me got te dabû dû reso yani kesekî dinê na çima te reso bijartibû em ji ser vê derê em ê îşev mijara xwe berdewam bikin. Belê wek berê ji go naleroka kelamê meqamê kelamê gotina reso şewata dengê reso dengê dembêjek din da nedît. Dem go yani dengbêjekî deh kelama bêje ez jê kelamekî gudarî dikim kelamekî li gorî xwe di ecîbînim lê reso deh kelam bêje ez her deh kelamê reso dikarîm gudarî kim. Ji datiya ala dengbêja reso dengbêjî dinê ew. Mamoste te wisa got tiştek hat bîra min. Ew xem rabe sibe zelal bûye sî xudayî ser koka kerenge. Ew gotina wê tenê tu dikarî eger di bîra te da bê tu dikarî tenê gotinê wî ji me re bibêjî. Kelamkî Kîjan ji te re rehet kîjan ji te re rehet tê?
کلام کیجی به دیو کیجی کی جانشتر راحت وره والله گرس کلام کی از بجم گرس قدر کی بجم دنگم حل بس باش بکارم بجم لی از دیو کی بجم از خواستم هستاتیا ویا گوتن نشاندن که او هستا کی چاویه یعنی پیوان بچه هنری دو هاف ریس کری کلام خو چاو چکری او کلام جبوم گلک گرینگه جی بله دگو لی خمی راب رو چو آوا رول مت نما سیا گلی بشکیوی خواهیتی سر کوک گلما خل بشه رو کت حیرا مالو تمل دنیالی که لیلی ببختی تجمرا پارواناتا سوزک بردا و الهویا سوز و قول و قرار تما خمیت از حلاندم کرم قوما دوی چما دمرم دستی گنده خراب سپاوش درد میره تما اسپار ماوتا رفشا گلا گوبند رفشا جاهلا بوم سرمی بجناز دسمال سردت قزان و خورتا رفشا گلا گوبند رفشا جاهلا بوم سرمی بجناز را پایزا خده دا قابلی گنده دا بما هسیرو دیل دست عجمه بنده یک اوه یادش دبی خمی راب رو چو آوا رول متو نما رو درنگه سیا گلی بشکوی خواهیت سر کوکا کرنگه خل بشه رو کتی حیرا مالو تمل دنیا که از بخلاما بینات زرابم گرزه لجنوگه یاناغ عجمی خلق شیرین ربیو از مامه حیرا گریدانا تا کوفیا تا رنگ برنگه گل مالی گندینو از ببخت ودام بازن خما مگرانه ایرو چند و چند روی مدای سر قمجان و صرافا قمچی سراس ناکم سر دایم قال و جنگه از رابم هر بجبونا خما خوی دلال خوبابیم بربت قمچان و صرافا ببین ببخت ودام بازن خما مگرانه اگری بگری گری مدن بدن بر قسقانش که باوین ارته کبری آقروت و زمروت و جنبرتاشی کسک سور و همو رنگه جاردن اوی دوباره که دبی گل مالی گندینو از خوبابین بربخت قمچان و سراس فا بیجم بازنه خمام اگری بگری گری مدن بدن بر قسقانش که باوین ارته کبری آقروت و زمروت و جنبرتاش کسک سور و همو رنگه شب پاییز حالون دکالون 12 ساعت خمامی دلال زندگی کلی گردا برسریم از قورای ده چواداتی جام بالا خدای کامل بازین دیسا 4 تریکاش زنده کل گورا تنگ لی خمی ویلا نه کرمانجی نه گاوری نه عجمی تو دایم دوستا لاوکه دل بخمی ای سال بو چند سالت تسکشتر من ولات خریب مرحمتا تتنه ببختی قلب ممال بوشه رحم مال کربلای الجمي ما مسته پرچا جان من دماکو از گودارت کم پرچا جان من وکی شوجه تزانیم او طعم و لذت او گوتن و هستاتی یعنی کسک او خستکاره هستین خواه تدنگ بیجی دا بین زمان و یعنی او بیجی وصا تدبيقي نخش كري يعني حمو بيوا نخش كري يعني بله وصل اوجي كلامي از خبردان نزانم بيجم نعم يعني تزانم يعني خبردان شاشت كيف جبرات كيف ميلان قوتلين قوسرك دايم ام دبيشن يا مين بوين اما خبردان دلتش كدني ضعيف تبع چما من او خستزاني كاكي محمد نها کس اینکو نهال مت ماشات کن گوداری کن دمکو دنگ بیجی گوداری کن و دویجن هون مزنه منه هون رونیه چاوی منه هون و دنگ بیجی حتی ایرو و وی باری گرتیس دایی سر ملخو آنیه حتی بدره اف سرفرازی من لی ام دخوازن کسی که نها دخوازن لپی ریچا و ورن ببن دنگ بیش اوان گوتنه و وکی مکتبن وکی دبستانی نه جبو محمیان که ام لپی وان گوتنه و ورن يعني دنگ بيجك دبي خودي چه خصوصيات به ام دوان چیروکا دا وانجی دبینن يعني دنگ بيجي تنه دست خو بکی کرکا بو خو گوتنا بيجي و نزانه بي حياتش گوتنا تنه به چنه چی گوتی او درد دنگ بيج چی بيد و کلام ده اگر تو فهم نکی اگر تو وی زمانی باش نزانه بي تین کار بي لپی وی زمانی پیش وجه هری
جبوه از لدو وان گوتنا کتنک و ام لدو وان او کتنک و ام جتا ایشک چی بگرن اوی ببه بلگه اوی ببه آرشیو جبو کسی که ببن دنگ بیش گلو دنگ بیشک چابو ایرو ام دبینن هستا رسوی شاگرد محمد بیروی هستاتی و دنگ بیجی ام بیجن تکیلیا وان چیه دیرو که لبچا آوای هاتی ایرو که محمد بچاوی خواه بگوی خواه هم ساکری هم دیتیه وان تشته کو دیتیه مرا پار بد کم اگر پرسه واجی هبن کرم کن هونجی پرسه خو بپرسن نها كاكو كلامك هاري زيدا دوي امر تدل تاثير كربو يا رسول كي جنبو يعني دمك دو بيستو يكسالي بوي كي جن كلاماوي لسر رحيته رقصي ذكر ياكو هر كلام راسو مرة عينين اللي يكو مناطو بجيب طيباتي مثلا روكي راسو هاتبو قند بيرو مالا مش قند دور بو قاسي كيلومتر كي دور بو السكيني حتى ساعات 10-11 شهر راسو هلا هيتكو بهار بو او تنن الكتريك تنن اويك من هبو الكتريك ايك من سيبيل هبو ازاتا كو در كتن قوناغا راسو لوكس بيت كت لوكس باري اوان شقي هاري باش لوكس بون يعني تشرام بو لامبه بون باش قوتن فنر دبيورا لوكس در كتن لوكس يشقي دا حتى نيفي قد اجا مازن بوشي اشي قوي زلال بو از مثلا وقتا كجور در كتن رسول كلام الله يمان دقو از حتى چون قدره که جه دور كتن دنگي ود هاتا من بوي كلامي از وقتا كلام رسول بحثا وتي كرني بس رسول تي كرني هاتنا قندي بيري وشفال مالا حجي احمد كلام دقو اي جور در كتن شو كلام الله يمان يك جه اوه یک جه کلام تلیه یک جه کلام هلنگه یک جه کلام گوری بشیریش دل من تر خوش بقامه الکی داری چه بیشم ایلا گره از من کلامانا بیشم اما جمعنا نکارم در باس كاكو لو يمن تو ساكر دما كنتي مرف كلامك دنگ بيجي گداريت كي مرف كو جي فهم كي مرف خود كي نافا وي كلامي مرف خيال دكا لدوي كلامي لوان درا لجي ورا دغري تجي خيالك وصل لما تشكركو لو يمن د تاريخ شويدا دنگك اولاند دد نافا گندكي دا ام بيجن رونيه كي بچوك هي لي او دنگ تاثير دنگ لتچبيه تگلو دكاري ما ببي وي شوي بدنگ قرا بله ليه بوي دويك تعريضه ازارو كيشته 13-14 سالي ما مالا مش قند كيلومتر كي دوره تعريه از بريد شم عجبا تشتك راسي مواري بوي ترسي آلي كي ترسل آلي كي تعريه آلي كي دنگ رسوه همون تشل سر يعني واكي فيلم اكي بله دلو لو يما ولا لو يما اخ لو يما يمان دلو يمان دلا اليوم اضربنا خذ نظام اشترى والله دل مايه تشرى دلا واخر كذا دربك خنشر المضايا وك حكيمه لقمان سر خجا خسر كبرنا بنسو مخملاكو دي دلبرنا خنشر جانه ابن خويا يا ما دلو يا ما يا اخي يا ما 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 اخي يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما سيدي ما
دلا دلا الیا ایوا رگیدی دوار بد ما جوابه کی نخیر داره ماری نسبت که دماندا بگنده زیاره جنا تمام نسبت که میگر یا مون از دلا یا دل خلقازا بنیله سری عبد الرحمن میگله مالی گدین و قاصر ماش مبلی کنه دل من رزیل که از دلا یا دل خلینانی لیلو مجنون ناسی مال حتی به شاه ونیما دلو یما یا آخر یما 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 آخر یما 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 تنگزار یما یا نشوا رشد بزم یما مالینو گندینو بوقتی مجبورا بنشلن ساره ازال دنیا دائم به کار به عمل سخار به دوارم یما ساعت خوش ما مستقبل دنگ دنیا به هر تم ام بدنگ تا بوام گوتن انت وی مقامات تا کت جدیرو که به آنیه و لسر دنگ و آواز تا تمد دی هیسکرین و مد بی وان چاخم تا چرا دیتی لوکوس دیتی تا الکتریک دیتی تا تکنولوژی همو تکنولوژی یعنی عمر تا دا وان تشتا همو در باس کنه ایجا وکی دنگ بشک اوان چیروکاش بو مگلکی گرینگن یعنی تا وان دما دیتی رحی وان دما جید زانی تو وان هستای جناست کی هستاتی و دما جید زانی ایجا من مستم از دقازم بپرسم دما کتبوی شاگرد رسو دناف شاگرد و هستا دا تکیلیه کی چوا هبو یعنی شاگرد بیا چاو بیا یعنی لچه تشتا دقات بکرا بالا ویل سر چه بیا یعنی رسو وقتا که من کلام دگو از گدار دکرم حتی حشتیو سسیا مثلا حشتیو سسیا دا از چون گوپالا لور مالا بلدیه رئیسی گوپالا رحمه قدیل هر دیا به رشید سبی از گوپالا برکم ورم قره ازی دیاوی گو جمعه چند کلام بشه ور هره آنین تایب وکرم میجی قاستك آمیتی مگو دیله سبرا اوش برا بگره مگو داویدا کلامه که دیده برا المنات اصر رسبی بینا بای هیلاوی ما همش وی بخو بزندیتی همش قاستا گداری کرم هر تم دو بندی گوتم وقتا ما کلام گو خلاص کرد من ترکان مدی رسو گو محمد ابا کلاما فردکی هیا دبی برا قضا بیل وان سال و زمان خراب منظم بود دنیا و هایه برک سار مالا بالا مجمال سار بونه از بالا خودم بجنا دلالی دل مدناف در نخویایه فلک مالا تنبیرات محرچی گاوا چعبی مبسر دلالی متکره هر دست گوش جاره متحله عقل و حش و سودا و سری من نمایه یعنی پشتی 12 ساله شاگرتی 12 ساله شون دا من کلام گوتیه بنده که مسیحی دیتیش مرا گوتیه کلام سکنی رابونی بلنبون و نمزبون دنگ حتی هایی کرنا دنگ کلامی هر تش ده کنترول هستا بالاوی دکشینه هایی کرنی دا که مسیحی به اوید بیجه بنده دا که مسیحی به مقام دا که مسیحی به مثلا از وقتا جوان بومه من پر حوالی گوتی هنک دنگ بدایتین جمن پر دنگی قصد اشتنش خو لی مینانی وقتا مرود به هستا مینانی وی چیکرنا کلامی سکناوی تقلاوی لقندناوی بلنبوناوی نممکنه لی مرو حتی به هستا دنگی زوان خود بینه ما مستعد تشتكي پر گرینگه تو زانیم یعنی گلک تشت هنک و کنسرواتورم بیجن تدچی دخوینیم 4 سال تخوان 5 سال تخوان 6 سال تخوان خلاص تبع لی دنگ بیجی تشتكي وسایه که یعنی جبو دنگ بیجی کنسرواتوار دنگ بیجی که هبه
mesela ez bi xud fikirim yani naha em dibêjin ku derfeta me hebe evan cahî û civatê ku em top dikin siberoj bibe konservatwarek û dengbêj tê da perwerde bibînin gel wê kîjan dersa bibînin ez van pirsa ji bo wî dipirsim ji bo wî ew peyva te ku tu dibêjî yani hostatî di dengbêjî da hostatî demekî gelek dirêj dixwaze lewra heta ku tu dipijî gelek dem ser da derbas dibe gelek tiş دنگ زوالا خود بینه belê دنگ زوالا خود بینه ji bo vê te behsa gelek tiştan kir gotin û awaz wê demê herkes kurmancî baş dizanibû herkes gotinê xwe dîqat dikirin miqayas ew netkirin yani gotinê xwe pir ew netkirin di hêla gotinê da yani şansê te ti xetabekî tune bû ne wisa dema ku te kilamek bigota sedî sed gelek te gotinê wê baş bigota rast bigota qas ku ez zanim بله yani eviya çima dipirsin niha gelek hevalên me ku cîwanin xortin dengbêjî dixwazin bikin lê gelek êmasiyê wan jî hene ez dîsa jî wan bi rêz dibînim yani dibêjim tiştê baş dikin lê eger dixwazin xwe pêş ve bixin dibe ku li kesên mezin kesên ku bûne hosta îro em wan ra sehbetê dikin ji wan tişta hîn dibin li wan kesa guhdarî bikin li rabûn û rûniştina wan kesa binêrin li dilnizimiya wan binêrin çi qas dilnizimin çi qas şarazanê çi qas bi gotinên xwe dipîvin wisa dibêjin ji bo ku dengbêj tenê kilam nabêje dengbêj civatê başî nas dike rihê civatê jî dizane rihê gotinê jî dizane li ku çawa tev digerê wan jî dizane ji bo vê ev daxwaza ku em ji we dikin yani te hostaya xwe dîtî îro hostayê kesê niha tunene bê hostane lê pêşniyarê te ji wan ra çi ye tu bibêjî eger kesê ku dixwazin dengbêjî bikin gerek bala xwe bidin çi li ser çi bixebitin یکی از سری دا دست بکن از وقتی که چوبم گنده که خایلاز دل که گنده دنگبش محمد جانشاه لور کلام دو جواکی دا قال که سال من نهار را لور رنشتو بناوا جواکی دا جیتو نبود orta جواکی دا رنشتو ور زور بول ده مذکر در ساعتی که 2 ساعت تا مگو پر بالا مکشان از ور مگو خالو خیرت Tartım devimiz ki gotu menaz ki mgona Vaz İbrahim Osi sar çavam go çuma ver dikkata devimit kişini go meden git qaseta da gudari kiribu lemt zenditi gudari ne kiribu mgo az mezakim kala devite da o hinkiji nezki parsinin şivana kurdi haberdar ama şi nezki Türkiye'nin go mgotiye az mezakim devite düzgüne yanna mgo devim khare Gona, Mogole, go dengi dengbeş kas kaç ve bravo ve devi dengbeş düzgün ne ve rast ne ve deng devi orada dert keve baş derna keve denk kaç ne be. ew bi xwe çi karî dikir ew jî dengbêj bû Leyli dengbeş dengbeş Mustafa Xalil hayran gudari kirdi. İja paşe ev bin avidat gertene terkandı bu. Le krami güçlü gotan. Jurda beri aul gere eflaz dengbeş cidabe. Denge terebke marifet tawi goteni hebe ji her tiştî pêşdatîr jî gere rabûn rûştandina xwe pir diqet. Rabûn rûştandina dengbêj ne li vir metropola Stenbolê min ku em îro ser koltuğa rûştine. Rabûn rûştandina wê di nava civakê da. Giranbûna wî, baqilbûna wî. Mesela yek tê ridinê dengbêj kilamat bêje dev dor serê wî, çavê wî her yekî li alikî direqise. Derî vedbe çavî derîye. Evana ji bo dengbêj wa dema dengbêja me de vana giş tiştê pir mühim bû. Dengbêjekî ku li vana miqat neba diqet nekira ew dengbêj bi exlaqê xwe nehilgirtin berê her tiştî. Exlaqê dengbêj qabiliyeta dengbêj rabûn rûştandina wî bê hostatî hela qet nabe yani mero ji yekî gudar neke
و جمعی نبیشه اوج که مسیح مرو نبینش مرو نبیشه مرو لکور سر خود بیشه و سر خود تبه یعنی بلکه هنک نادبین که از شاگرد کسی نینم و یا من که هم سر خود من شعر شکرتنه افضل بیله وقتا کل شعرنا به افضل بیله کلام جنسانا گداری کریه گوتیه پیش و چه پاش به شعر هر دنگ به جوهرنش bu herkes aynıdır. Te got mamuste tişekat bira min şak reso weki hosta te bira te kîj xwara dît yani reso şagirtê kêviye beriya ku bibe dengbêj xortaniya xwe de. Reso وقتا قش ادري هاتنا خنوسي ملداودي گندي سينوي ملداودي وقتا هاتيا ور لور گوشاوكي لگند دعوت هبو از چم دعوتي و چم دعوتي شوا اول دسپیکاج بوی دنگ بیجی کلام گوتنا من گول ملداودي از چم دعوتي گو من بسينورا كلام جو ما قدرك جو دبيورا جو سينوغو راسو خيره ده راسو يعني زيداي ملتي ما قواتش دركي نقل بعد شيء جيكي تاني جراد به مهاجر ام جناطن فيولات بن مهاجر املات خيرلي بن فيولات مهاجر شو هركس عينت işte جا راسو جراد به ولا سينو ابا كلامه لو اوا دکانا کلامی مهاجره مرای دکانا کلامی yerli قدنه کریه رسو جوی شوی دا دست بید کرد بشه و حتی پایز لورد بینه پایز تن گوپالا از تورنک رسو هم چوبون شغلر می چورشچم امچون جم ما سوال کرد انها نبی وری برامن امچون جم سیدای شمسدین لای سیدای ملا یحیی امچون ما پر راپورتاج کرد اوش تکلی و رسو پرنیزی کن گو رسو شش ماه دا هات هر کسی رسو نسکر شش ماه گو پالا ما هر کسی رسو نسکر Çima digotin رسو گو پالا گنده گردای قریازی ببری نه یعنی اصلی خو رسو جوی داری بوش بوی جیرا digotin gopala ya lwe deri رسول اصل خو بوینا رسول ادره گنده کریم بیلره جوار işte چند سال بیا yani خورتaki teze geçti bir hatta Erzurum خنوسه ملداودي جورجي çöp gopala hatta خنوسه ملداودي بیا şuvan şeş malur skiniye hakkı khostandiye و جوار ki çöp gopala bir ele gopala gopala hatta nasıl herkes kurası gopala yani ne raso nabu dengi Beli. gopala bela buya yani. بله لیلی ما رسو گوپالا ناسکر رسو yani her kesi kalam godari kiriye خنجیه کو خود چیکرن گوتر her kesi godari kiriye le gori denge خل gori معرفت خو kalam dizayn kiriye مقام çekiriye melodi çekiriye tişki dene gotiya reso mesela sino godari kiriye ev godari kiriye ferze per godari kiriye per hevalti kiriye bu ferze que harikatın ne bu mesela seri kelime beni haberdar ve ta gotgo ferze beri algo ferze delali hakka cihaz dikar ev peura slo godari kiriye dengbeje ve demi nabera ferze reso da ba amir fark çıkas tabi hediye ferze je mestirbiye sino je mestirbiye slo je mestirbiye رسو کلام وارد گفتن مثلا کلام آخمی ات بیجی گوداری کریه از باورم ج ای بو ج سلو گلی بو یعنی یا سلو گلو قاس اقلیم یا سلو گلی بو یا سینو بو گوتیه جاردن گوتیه لا بیجه جاردن گوتیه ایجا دست بکیره بخو گوتیه رسو او کلام جاردن بخو گوتیه واتا گوتیه او هستای خیلی کلام یاویه رسو جهیم بیه گوتیه رسو جیرو شوندا اوا كلام التا حلال بل مش حرام ازدي في كلامي نوش yani beri ev hosta ligel hebune yani çune hatına pırsa hevdu kirne civata da cahiya da ligel hebrunuştune le
هستاتیا خو د میدان دا هر کس کوتی از هستاتیا خو نشاندم لی گاوا کو او میدان خلاص بیه دیسا حوال بنده هفدو بونه به حرمت هفدو زانه بونه نه وسام yani mesela منو شاکر me 15 sala bevra dengbêjî kir şakir mezrê bû şakir 13 salaş bi mestere esas bi gor şakir gere 18 salaş mestere ama bûyîna müzekkir 1936 ve çilûnê me 13 salaş mestere lê ji min mester bû hetî siyam cê sual kir gu ez 42 salî me mesela şakir ji min mester bû min jê re rêz jî diger ama wexta em rûdiniştin me car hebû 20 ra digo me wexta digo me her kesî hunerê xwe ji bo hunerê xwe ew dikir از درباسی mücadele kir yani me xwest em herkes karê xwe baş bêje ما مست از درباسی و او ببم کته و شاکرو جرا اول ول که هفدو ناز کر از او پرسین ها نه پرسین از او پرس بهلم داویه در حق رسول تگو 21 سالی خودت چو ته اجازه است کرد ایدی ته دا دور رسول جو در که چو کو داره رسول جوربات kir çu gopala چو گوپالا ez çu gopala ez roke hatim xenûsê ji xenûsê ez beatî birrê ketim çûm kara sor ez kara sor re herim Qeraxlê ez çûm nava Qeraxlê beyatî heftê û çara da ez çûm midî merg serê xwe pencerê re derxistiye selam da aleyküm selam xorto gu xêr et ku det çî me gu ez ê herim Qeraxlê gu خير مگو از هرمش بوی رسو گو ولی رسو عربا خو گری دابو تو او جنا خو زارو که خو هاتن فرا چون گوپال از جاردن جکارا سور جور سفری هاتم د گووندی کر سیگرا را هاتم گوپالا هاتم گوپالا اسرا بیرنگ ما مستت پیاتی چوی پیاتی پیاتی نوسا او ریا کی چه قصبو yani yani ez subê birrê ketim çûm heta Karasor Qereçowanê heta Karasor çûm ji Karasor cardin zivirî hatin gundê Elora hatim ara govendikê Qereçowanê re sêgira re digêduga evê re axir golê re hatim çûm Gopala çûm Gopala min Resodî Reso got wele halê min û kelam gotirê ne anî teyba xwe vekir dengekî wê 1950 bû vekir kelama xwe bikê digo ja quveta reso digo ew deng gudarî dikir pir berxwe dike te de qisek digo Mihemed kalbûn serê merî avat ke ez jî ziverî hatim êdî dem dem me hep dî li wê derî nezvire ew şev ew kilama ku te guhdarî kir kîjan kilam bû eger tu pê dizanî em xwe berdin wê kilamê belê kelama ew ê kelama zemano wê çayê ez kelamekî hêdî hêdî bêjim bira dengim herkî germ be ez wê kelamê bi dilê xwe lê beriya ku te derbas bî mamoste kekê veysî var lê gotiye ku gelo kek Mihemed dengbêj Evdilhadiyê zoravayê nas kir li gor wê serdemê dibe şahê dengbêja yê herêma Amedê Evdilhadî yê û dengbêjê herêmê şagirtên wê hene te Evdilhadî naz kir gelo yê zorava alê herêma Diyarbekir Amedê nas nekir ez çûm mala dengbêja 2012 da heta 2015 da heta 2015 min gelek dengbêj wan vê dawiyê dîtin ji wan xortekî hebû sala 1970 çenda dabû hat evê hatî û Erzurumê ji min re gotin xortekî heye dengbêja Hesenê li cijar dibe gotin hatiye sala tekiriye gotiye dixwazim wî bibînim derek ji min re gotin heta ez hatim gotin çûye gotin çê paş ez çûm mala dengbêja min ji yekî swal kir tesimê Hasûrê wez bawer dikim got Hesenê Şêxalit yani ew ku gudarî kirin gotin dengbêjekî baş e dengekî mitiş bûye wekî dinê dengê ku me gudarî kirin işte Salihê Beynatî û efendim ev
Navi çi bu? Ya o nav jibir amat çın. Yani min harçi dengbe Diyarbakır'ı komediten, harçi komediten. Mahmut Kızılvan mı beci geliyor? Mahmut Kızıl zanım, Mahmut Kızıl naskım, ev fare, Hüseyin fare, bir Hacı Yusuf midi, mala dengbeja. Le de mala dengbeja Ahmet'e da, yani herkes goraya xo tarzda xo makamı xo hoş digo. Ama gotana Emine Hazro tişteki daha cidam. Gori min Emine Hazro hem serhade permabu hem jî dengbêj gudarî kirin Emine Hazro ve çayl mala dengbêja 2017 da vefat kir. Çend hev kalavê bişêriyê mijê gudarî kirin pir xweş bû. Bel. Yani mamoste ev mijareke dinê lê vir de dixwazim kevanekî vekim dengbêjiya serhedê ya Botan ya Amedê ya herêmê dinê ji hev gelek cuda ne. Serhed di nav dengbêjiyê de yani bi nav û denge li cî dinê de jî gelek dengbêjin hêja gelek dengbêjin baş hene serhed ez dibêjim qey serhed ji ber sewt û awaza xwe yani hinek serhedê da şêwaza dengbêjiyê li gorayê herêmê dinê daha cuda ye yani deng daha fireh tê bikaranînê çawa di fireh bêjim yani de hêla perdeya jor da pir bikartînin em bêjin dengbêjê alî dinê jî perdeya jor da bikartînin lê ev ya nêrîna ku ez ji derve lê dinêrim belkî gotina min ne rast bêjê lê ez wisa dibînim ez dibêjim yani herêmê dinê mesela em bêjin Hüseynê Farê tedî gotina gidema ku dibêje ew nerm dibêjin yani peyv hostayê peyvane gelek xweş peyvê xwe didin dû herdû dibêjin lê awazê wan li gorayê serhedê yani daha okey li jêrê ji min re perda jêr datê yani. Belê ez aha bêjim hevalekî berpirsyarê mala dengbêje hebû Mihemedê Dêrikê wexta melûr kilam digo ez gudarî dikirim digo ez te dengbêjtirim min digo baş e serçava lê digo dengê te ji dengê me cidatir e yani tarîfa ku te kir dengê tarza dengbêjê serhedê hewa sert lê dengbêjê hema sadece Amedê û Botan û Xerzana mesela dengbêjê Mêdinê min ew dî Mahmud Kızıl xwedê rihma xwe lê ke dengbêjekî gumreh bû dengbêjek xurt kelama Devreşê Abdî mijê gudar kir sala 2017 da şara Derya Amedê li Stenbolê şevek şikir şeva dengbêja şwêlen bû ez jî wê çaxê pirsgirêkek min heye wê nikarim bigeriyama gotin dengbêj hatin hera min got de çit bebrave ez her gudar em çûn Stenbolê Şişliyê nikah saloniya CHP lor şev çêkirine dengbêjê Amedê hatine ez çûn bi dizî ketin nava millet min xwe veşart wê arê da min got bira kes nebîne û dengbêj derketin ser dikê gotin dest pê kirin gotin dawiyê da berpirsyara mala berpirsyara devê saziya me neçemî ew hebû ew qizik niha girtiye navê min anons kirin got Mihemedê Beyro li vira navê de em dixwazin herî kilamek bêje ez çûm min kilamekê got ez derketim hatim kekê sevrî ji wê ew ê dizane yani mesela Mahmudê Hesê herema Mêrdînê da dengbêj bi dengbêjî li gorî min dengbêjek mezin Bel. Dengbêjê me hemû yê herêmê dinê hemû yani ji bo me gelek girîngin min divir de xwest ku ez yani ferqa navbera serhedê û herêm her herêmê de em bêjin dengbêj derketine serhed di dengbêjî de dema ku dibêjin dengbêj pêşî serhed tê bîra me yani popüleriya dengbêjiya serhedê viya ji mesela ez bi xwe jî ji Mûşê me dema ku tu biçî gundekî yani di gundekî da yê herî xerab ku em bêjin yani dengbêjê wisa navdar na tu destê xwe li kê dixî yani di gunda sê çar heb dengbêj tu dikarî bibînî yani serhedê de popüler e yani dengbêjî gelek ciyê xwe heye belkî van dengbêjiya bi tenê yani bi dengê xwe tenê bê enstrûman mesela herema Mêrdînê li Amedê li Xerza em bêjin ew hene enstrûman henin dengbêjê serhedê gotina wan bê enstrûmanê
yani orkestra wan qırqa wan dengê wan. بله جمع مستمع کلامک شته خواسته و نه تماشاوان مجی گله کلام خواستنه از که خطیب جواهات کیجان کلام تو دخوازی ببیجی تو کلامش خورا حاضر که خطیب بخیرات اویج مرا تشتکی بیجی خیردا بونجو خیراتنız سلاورج boy hamiya Brazil daxwazene dengbej Xalide klama bedev canê xwestiye mamose veysi varlê klama Selanikiyê xwestiye یا Sıdık شار Baran سلانیکی بله Belê Sıdık Baran klama Eminê xwestiye Belê avan sê şerab daxwazene mamoste kijanê kerema xura Daxwazekî birayê me li Almanyayê li Kölnê îroj min ra nivîsiye divê ku te dest pê kir tu ya kelama li milo bêjî ez ê dexwaza wî bêjim ya ez ê van dexwazê temaşevanê me dîş bistre bêjim. Tamam serçava. Mamosta ji kerema xura hema deqayekî ez vî hewatem ji bo YouTubeê bawêm ser û Baş îja em ê serçava. dest pê bikin. که Baş serçava. خطیب دقیقی ناویجه سری از تشتک بیجم هفانو Kerem کانال یوتیوب یا کک محمد بیرو نها کک خطیب ای با ویجه سری لید وین آوری ده هونجی اما در حال هر سر کانالی و ببین آبونه بشوپینن شکرم آخو او رجا کیه اگر هم بشوپینن همه گله که سر فراز ببین برای رکلام وره Keki Oktay vakta çüyü deri bra her YouTube'a gergerok jilü deri bra kerem akra vic bebin. ses sabi Madem küçüğü her diyor evra bakın tamam. Sabredini mgazleşeyim Lale devreşeyim Le emane macavan Emane macavan Ez Rabbimin o kereki kasabi emine seredeyim belli Ben. Lemmeloi, 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 ya, lemmeloi, lemmeloi, ya, wereloi, lemmeloi, lemmeloi, ya, lemmeloi, lemmeloi, roach, lemmeloi, the sebra, eminiloi, my. لا وكانت ربنا خدم نزار مشترك شقا إيراي يا لا تفحما يا إن أسكر سيرت مراش سلام نخنا كلام دني برنجي سيارة قرام بو لا شيء برا سلير قدر يا لا المختما يا إن سنجو بلا مربنا منا يتريما حسن كي حب كريلا او حرامي مرة مناني بلازق ولا شيلو لا شي فاضات هخما سنجو بلا يا املوها بحرما يا ام لملوي لملوي يا لملوي 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 يا لملوي لملوي لو خلملوي لو تسبرا من لا وكوش خاسر كهنا يا الوان الروح اسمانا يا خاطر خير مالا قدر ازما بسلك زي رجلي قاش الماس تكتما تربيشي دن بجاي يا الوان بلور فانا يا قوة خام بدرك حيدران سيلان فالي فكرتك ما بيش اخورتك شيء براب قرانا بشيرا نوال سرحدي يا إله الزوزانا يا لا وكو خشمي ولا من ما نراب دستي مبقر مش ولاتي بربينا مبارك كاني كان راس العين يا إله لنا تشاشانا يا لملوي لملوي يا لملوي لملوي
لملاي 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 رواق لملاي تسبرا من اللواي برا اعتمارو که تمینارو نا یا انه گرمی از ربنا خود نصال مشتراش با ایرای یا لا تفهمی ایرا سراج سه شبه تقدیا نتقنا سلا یاری نظام فخر به چالما مسیح لا تشکي عملی می لملاي 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 لواخ لملاي لواي قد لواي ماي 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 مش يروج مرة أبنان لازم بشكل ضخم أمينة أمينة وأمينة 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 أمينة حلا كولة قلن دار زرمة دلالة زوزانة قلن دار زرمة مالو ملكة مرة بدي خده للدنيا زور إضافة أزاي بشلم شارشي بازارا أرزرما دشبتي جمينا بل الربا زار بكم حليمك دار بسر يا حليمك دار بسر براديا مكور بابا بم الدنيا خير واقنا بنا لقدر خدا نصر ما لدني ملي مدب دندا نقر فقر سده بادلي بابا غني فاز بشل امينه امينه وامينه 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 امينه حلا قرمه هابينه كلا كلا دلايا وصاله مدرد بني ادا مرقى خلا امينه ولدنا وقزبك لنا يسار بسرقل يا 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 أمينة أمينة وأمينة 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 أمينة حلا مخندي جسري دلال يا مخندي جسري نویش و در المباب امينة ملهاتو جدري سنگو بره امينة مل میناری هیوا چوا دشوی المرانی دا یا ایلا براول ایلا سیر بکل من شر سالا دیگه ليس لي مرة برو خالك شيبول شوتيا صارنك وابر يا عسكري صرف قرداق تب عسكري ايطاليا قولا تب ماكينات شب سرمدات يا وسب عزيزين نقول صفر عبد الرشيد بك ما تبيرات
توفرا مدرده حال ملت مفنا قايم قام زلاشت الدنيا خير وين ابن تمام وخاين وبختوان لو برا سرب كفان ظالم صاراني برتلا دست مغرب دار دست كافر سربي hey baba yuma hey baba ey la braver ey la ser bükül من شر صارانك لست لي مرة برو خالق گیشه بشوتیا سرانی که و بداره اسکر سر فقره دا تب اسکر ایتالیا خود آبیتیب ماکینات کشب سر مداهات خاره اسلوب عزیزین نگاه سلطان عبدالرشد برگ امارات تمیرات و توفرا مدرده حال ملت مفنا یقایم یزباشر دنیا خیر واحد ابن تمام و خاین و بیبخت بوان لوبرا سر بگفان ظالما سرانی کشه برتیل افزد سر مگرتن دانه دست کافر سر برغاره hey hey baba yuma hey baba وای جان ساعت خوش کیک محمد ليلة بدل جاني مقواشة بويزاري دريجن هيلا 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 سبحان الله لا شوارع حياة سبيلك يا قامر ريد كامل يكون هذا السنة حيلا ولد كامل يكون هذا الرزق كتير نذكرناكم رال حبا لا بدل جاري مباشرة بايزاد رجل لا شلي باري هلا ولا قابل كلا قامرنا بشرني بعزيزي لا دل الخارو بقارة الأزورن دكابلية قندا دتر سبلا متنا بنا مدرنا لا لبي لا بدل شان ويتا هنا بكيكي محمد متقول ايش هذا كلام زيدا بتنادم قوتني كنت تناقش بي هناك حوالي تتنا ولي مدير برنامج اللي تباشتي تباشتر خو هيست كيز برنامج مناظرته دخوازه برای به yüksel Öztürk باورم کلام اقلق فاسبه اشاره دو بندی بیشم ایجا بیورایده می محبت داوم کرد یک دنیجی ما مسته هدایده ساریجی گوتی رابه از نظام کیجان کلامه او سرچالم گوتی سرچالم طبعا سرچالم رابه
لا لا فلك مرات ميرات بفايزة قرية خوابت يا سليك يا هابنا المبيبك يا سليك بجاب قابش قابش شافكان يا بهار منادا مالك شوتي لما دينو هار يا رينا ذا قايقان كذا قال جميع فايزة تلي بيا مناني سالك عمري خد ارباس كيدي خنا هذا كوبيل خامجان يا فلك مرات ميرات في عمري مسيس دا وشهر دا منتز دنيا اسقاطان فرشاك مدنا جماعته مجلسا بدك تماما قو كرم كي تصول عمري مدد دراري مخزن دطا اسمي كنا من راكر مدنا جماعته مجلسا بكر مدي قالك شاميرا راب وقولتي قاتك وانا سيخلها بخسر نشم مكان يا را برا 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 لا لا فلك مرات ميرات في أزدي نبون تذكرهم سوداني نبون تسوداني كرهم تذكر مناني تاكي كنكور البنقول شكرهم كلمة ما تموزو تباغي المدائز كرهم بايس عرال المدائز راكرهم لا واخص مزبرم لقولا شيء لقولا نازك المحرواني أزبر كرهم نشاليا نشر بيا ندعلو ندعبيا تصدارك تناقي دنا دسته خبا بجمع خبا بقرب هي فلك مرات ميلاد في عمري مسيس دا وشهادة والكن دنيا فرشاكرهم تكسون عمري مداد دراري مخزن دطايس بالشنا من راكر مدرس ومعتو من سابق القذف وكتبا بسلم كاتن قوتن تقالي ظالم ازنا كالم نكالم كالك بقالة قالب كوشر بخراب مالم رعيانا بيفر قالم ريويب شمالي خطة جمال ومال الدنيا زيبانم اما تمام در القلوب عراقي طلعت الغالي بفيدا كده ظالم اسلام ما قاصد عالم ازدمر برا 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 لا وكم بابك دايم ترى غرابه ولا تشمل ترابنا ولا تجي في الخرابه ولا تشور بقلقل ناقر السجن طول مرقح بيش نرنا لكميتي كابرس لا بدنا كميتي من اجر الله ما شعبت اخوان بيكي من انصر ملي مهمت باشر بهالباب البرام النوارة درباس بيسار خراب رانا بارون بيسار شراب هبان بخدای خوب اول خورا راست بنا خدا بکرا دوست دشمنه تل دنیا دایم تم حزار برا 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 ايلي لبي واي ويلو يو 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 لولا قل قام السباب وتطيع شمير ديني تالي ناخذ شكل مقابل بالنام ربنا لا شان شنو قل شالون لخنا بالرجالات وتبلك قلك فريق وشان عقل من ودلا اخو كلمني واي 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 شاو قالوا دخلنا بالمنشرات وتودق القشق فرق ودشان نبيق وقمريني لا قلق مع الخراب وشقصار وزحمة الرفيق وقتيت دانيال الزوزاء لدجاري من اختي ودان الرام السير كل قلق مالك شوتي إيراج الرفيق وقتيت شقانيا دانيا بسمه قلق شدار يا خلاد بجال دقيقنا واي الماء واي الماء واي ما خاي لا ويل مال
لا لا قل قوام بسبب تطيش مدينة هانينا لسلم أوهانك قابد بابارت ولا تاخذ بنا الخانة بري خذي سرحد البجر لمن قصوصان وشمان وشابات يقين كنجو مقام مسكنة مال شوتو هشار ما إذا بسان بسان سكنا تسويرك ماي 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 مقام مسكن تسر مز بسان سكرات سيرك كل المراد الميلاد بس فخر بجانيا اخونا كفر اخونا بالله خلبا انك خد زاني هر شر دنيا امرنا فاني اول شباب دلا شباب قتنا داويا قوجه فلك والما لا ويل من ويل ميان انا زري دار الربيع از بارم دخواست تمام هوي دنگت هر وها لسر دل نبه كاكو تام جراندن تام برن جلا جلا جيان مش مسرع اول دا جي اشترى قطب جواتا ما وي شبكه دا وي خلصنا به يعني شابيركا منو تك ام بحث بك نوي خلصنا به ام نها هيد 21 ساليه تدانه هي شاگرد رسوي ما هنك برساش تبرسي لي ساعات ونيف كي ما خلاص بيه يعني ناس ساعات وي تيري بكن نغا وي تيري بكن ليه دنام وانا دا جاز دخوازم تشتكي دنيجي تماشاوانا بار بكم تو شاكرو جال اول ولا كهف دو ناسكر شاكروي دنگبيج کو هكس جيرا دبيجه شاه دنگبيج ان بصرف تو آواز اخو گل همو كسي ددلي همو كسي دا جه گرتيه ولا كهف دو ناسكرتي بيلاته شاكر شيستو حيشتادا اتوب قريازيه جخرا عردكي كريبو لور خانكي شتكر جاوه شاغي دعواتي بأون دعواتي بصاري بو هستوي هبو هاتو بيرو لقند بيرو اجي زار ربيس آري ومجي يكي قبشاكي ربيس قرتبو ناب قند ازوهات بسر جعلي الرياق قريازي بري ناب قند مرض شو قريازي اجي هاتو بربيس تاسمي داون من ربيس بري دخار ازدهات شان حبش تاسمي دا هبو ازهات مدي شاكر یکی دوتا سر رینه چوالک دوتی قاهن لور هاتیه قا گرتیه جیکی دبیج هست بخورا هست بخواهید که به صارت شد دعوتا اسات مرحبا مرحبا مالا پرسی مگرت ربیسک درجی کرد گو هنسانه اب خورد چما ربیسات دامن اوانی جم گوتنا گولی دبی از ربیسات بدون بکس بدعاتا مشه بشاکر ردعاتا من دي امكانيه ما محاولت كل باشي شيسو هذا شو عسكري هاتم دبيورا تكلي ما تشيبون اتي مدهر ورقو حتى حيث بنجا اما گله تشتاب پرسن لی ایشر نه اوانو ام ایشر هاتن داویا برنامه خو مگوتو با برنامه متیرا منک لی ام جارک نم بککی محمد بیرورا ام خو بردن کوراهی دمه و دیروکه ایرو از نخوازم زیده تبو استینم نشخو سر برنامه دا مدگو بلکه امن کارون چل لخش برنامه بکن که محمد هنکی نخوشی نوی هبو عاجز بو لی دنگ بیجی و وان دمین بری جیرا بو وقت درمان دنگی هر چو بلند بو آوازی وی بلا بو
از gelek spas dibim dibêjim te dibê şevê de dibê li gor nexweşiya xwe te hemû tiştê xwe danî kêlekê te hatî te got ez temaşevanan ra min we parvekiriye ez naxwazim temaşevan bo vê parvekirinê ew bimînin ew jî ji bo me serfirazî û şanaziyekê ez gelek spas dikim eger na bernamê de qisûrek min kêmasiyek min jî hebe ez qisûra xwe lêbûrina xwe ji te dixwazim û temaşevanan dixwazim. Estağfurullah Emre, tişkötün ne nana. Teko eşi hatına bernama te seri de me internet haşi me birin ez bernama te piroz kim serketmişler xazim kevxaşim beter hatına ve bernamı inşallah beşer rojda jî dem çebe eme cardan erin areki temaşevanê xwe şevekî baş derwas kin سلام رج بوی همو تماشاوانا کو حتی به ساعت هانی جی ام گدار که تماشا کرنه بیم ناف خیر خوشی داشته باش. بله گلی تماشاوان هجا گلک پرسین من هی هنه رسو و شاکرو و دوی در میدا ام بیجن امسالی وان دنگ بیج که هونه امی بحثا وانجی بکن لیس سرکه اف کسیم کو ام بیجن که محمد بیرو بوان را هم حوال بیه هم بکه شاکر را حوالتی کری هم جی بر رسو را جی شاگردی رسو بیه دورا شاگردی بوی وک حوالتی لدو هف گلک جیه و وار به هر را چونه هاتنه او تکلیه وام تجاریش هف قطنه بیه و حرمت و دانستاندنه وان هر تم لبا هف دو یعنی قیمت وان هبیه جبو ویجی از ایشف وی جواتی الویدری ام دبیشن ام بهنک بدن نقطه اکتین جارک تنی کم دست بیکر ام جوان دارا جاردن دست بیکن و ام دیز خو بردن وان دما و وان زمانا از جاردن دبیجم سپاس جبو شیروین و سپاس جبو نویسین و جبو همو تماشاوانان ببورن از پر بالا خو نکارم بدم سر اوکا که خطیب حتی جدستی بیته او وان تشتا دنویس و پاروکرنین و داخوازن و او بمرا پارو دکه ام جاردن دبیجن هون رونیا منه هون جرایا سری منه هون دنگ بیج و کسین کو خدمتا و کلتور چانده دکن هون نبن ام بی رونی نمی دتاری دا بمینن جبویی ام دبیجن هون هربن هون سری مبن سیا و سری مکیم نبه بمینن خیر و خوشی دا تماشاوان نهجا حتی برنامه اکیدن از خاطر خوش بد خوازم